Samia hatutaki, Mama Samia hatutaki. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayirimo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Amen, amen. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri, ngo hari ibyago bizaza mu isi, kandi ngo ibizaba ku mutambyi, bizaba ku mugaragu, bizaba kuri shebuja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data nshuti bakundwa, mwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije aho muherereye hose, mbifuriza ngo amahoro y'Imana bane namwe, kandi nta handi abonerwa usibye muri Yesu Kristo, umwami, umukiza, umucunguzi wacu. Nimwicare rero mugwe neza, kandi tuganire ku bintu byafasha umugenzi ujya mu ijuru. Tugenda turebera hamwe ibivugwa hirya no hino, tukabihuza n'ijambo ry'Imana, kugira ngo umuntu w'Imana arusheho kuba maso, arusheho kwitegura, arusheho kumenya ibihe aho bigeze. Tugiye rero kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Tanzania mu mazi abira. Ese iyi yaba ari ya gahunda y'isi yaba mondialiste yo gusenya isi no kongera kuyubaka bundi bushya muri cya kindi yise the great reset? Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku biri kubera muri Tanzania, hanyuma turebe n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho, kugira ngo turusheho kwiyeza, kwitunganya, kwiboneza, tubone ko muri iyi si nta hantu hatagerwa n'ibyago. Tanzania cyari igihugu gituje, gitekanye. Mu mateka ya kiranze biriya bintu ngira ngo ni ubwa mbere bihabaye. Rero ibi byose ni Satani no gukora kwe, ari gusenya isi ngo kugira ngo yongere ayubake bundi bushya. Nimunyemerere rero tubanze dutangire turirimbana iyi ndirimbo ivuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba. Ni ukuri isi nimbi, isi irimo intambara, isi irimo ibibazo, isi irimo ibyorezo. Dukwiye kuyivamo tukajya kuba iwacu heza, ahasendereye amahoro. Tugiye kurimbana rero iyi ndirimbo ivuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba, mbere y'uko tugaruka tuganira birambuye. Ni hehe abizera bazajya kuba, muri isi naho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira, naho mu isi ntaho, mu ijuru niho iwabo wabizera, naho mu isi ntaho, mu ijuru niho iwabo wabizera. Tuzimuka mu isi tugera iwacu, naheza twubakiwe n'umukiza, ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda,
abashaka ubugingo budashira, nimumwizigira azabarengera, muze mwese dushengerere, mu ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengerere, mu ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengerere, mu ijuru tuzimana n'umukiza. Haleluya, haleluya. Ni ukuri muri iyi si nta mahoro arimo, muri iyi si nta buhungiro, nta hantu na hamwe hatagerwa n'umubisha, kuko iyi si iri mu biganza bya Satani, yamanukiwe n'umubi, aho ijambo ry'Imana ryavuze ngo wasi uragowe kuko umanukiwe n'umubi, kandi Satani nta kindi kimugenza, agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura, nibyo ari gukora. Rero uyu munsi turi kubibona, isi yose hanze amaso igihugu cya Tanzania, aho barimo kwicwa, gutwika, kwiba no kurimbura. Reka rero dutangire tureba iby'iyi nkuru. Tanzania mu mazi abira, ese iyi yaba ari ya gahunda y'abamondiyaliste yo gusenya isi ngo yongere iyubake bundi bushya? Tugiye kubagezaho inkuru y'ibiri kubera Tanzania. Ibi byose byaturutse kuki? Tanzania, amatora arimo amakimbirane n'imyigaragambyo ikomeye. Aya niyo makuru ngiye kuba mbagezaho. Muri Tanzania imyigaragambyo irimo gukwirakwira mu gihe abayobora amatora bari kubara amajwi n'amatora y'umukuru w'igihugu avugwaho kuba atarabaye mu mucyo. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitike bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amatora yabaye mu mwuka w'ubwoba n'iterabwoba. Ingabo n'abapolisi boherejwe mu mijyi mikuru kugira ngo bahoshe imyigaragambyo. Abasirikare bararinda imihanda, amasasu acuranga hirya no hino, amaduka yarafunzwe. Ibintu bidakunze kuboneka muri Tanzania ni ukuri. Igihugu gisanzwe kizwiho amahoro no kwakira mukerarugendo benshi bajya ku nyanja cyangwa muri pariki za safari. Perezida Samia Suluhu Hassan ari mu mazi abira. Perezida Samia Suluhu Hassan umaze kuyobora kuva muri 2021 arashinjwa na benshi gukoresha ububasha bwe nabi, kuko yahatanye wenyine mu buryo busa no gutoranywa, aho abahatanye bakomeye babiri babujijwe kwiyamamaza. Yahatanye n'abakandida 16 mu mashyaka mato, bituma benshi bavuga ko atari amatora y'ubutabera ahubwo ari kwimika ubutegetsi bushya. Yashyizwe mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nk'umuyobozi w'igitugu utinya abahanganye nawe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe cyane cyane, baranabujijwe kwiyamamaza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe cyangwa barabujijwe. Tundu Lissu uyobora ishyaka rya Chadema afungiye muri gereza ashinjwa ubugambanyi nyuma yo gusaba impinduka mu mategeko y'amatora. Ruhaga Mpina wo mu ishyaka ACT Wazalendo nawe yabujijwe kwiyamamaza. Amnesty International ivuga ko ubutegetsi bwa CCM Chama cha Mapinduzi bwakoresheje ubwicanyi, ifungwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nibura ry'abantu barenga 200 kuva muri 2019. Umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye avuga ko abafite impungenge zikomeye ku gukaza igitugu muri Tanzania mbere y'amatora. Internet nayo yagiye ifungwa no gufungurwa kuva ku wa gatatu mu gihe abaturage bategereje ibarura ry'amajwi. CCM ishyaka riri ku butegetsi kuva mu 1961. Ishyaka CCM riri ku butegetsi kuva Tanzania yabona ubwigenge mu 1961. Rifitanye umubano rero ukomeye n'ishyaka riyobora Ubushinwa, Communist Party of China, kandi rifite imbaraga mu nzego z'umutekano.
Perezida Samia Suluhu yabaye umukuru w'igihugu nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli muri 2021 kuko icyo gihe yari visi perezida. Icyo gihe igihugu cyagaragaje ko gikunda amahoro no gukurikiza inzira itari y'intambara. Rero akarere karimo impinduka zidasanzwe. Mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika y'Iburasirazuba birimo kwinjira mu murongo w'impinduka, muri Uganda Bobi Wine akomeje guhangana na Museveni wari umaze imyaka irenga 40 ku butegetsi. Muri Kenya urubyiruko rwakoresheje imyigaragambyo rukinubira ruswa n'amasezerano atubahirijwe ya Perezida William Ruto. Muri Madagascar imyigaragambyo y'urubyiruko yatumye Perezida Andry Rajoelina ahunga igihugu mu kwezi gushize. Ariko Tanzania yo ni ikindi kintu, igihugu cyagaragazaga umutekano n'umutuzo none ubu cyasigaye mu mvuru n'imyigaragambyo idasanzwe kubera uburyo amatora yagenze. Urabona rero yuko muri aka karere kacu ka Afurika hari intambara z'urudaca, ariko ibi turi kubihuza nyine n'aya gahunda y'abamondialiste bavuze yuko isi igomba gukubitwa hasi kugira ngo ibone uko yubakwa bundi bushya. Mu ncamake rero ibibera muri Tanzania, abatavuga rumwe n'ubutegetsi barafashwe barafungwa cyangwa baburirwa irengero. Internet nayo yarafunzwe n'ubwisanzure bwarabangamiwe cyane muri iki gihe. Abaturage barigaragambya kubera amatora babona nk'uburiganya. CCM iracyafite ububasha bukomeye kuva mu myaka y'1960. Mu magambo make rero Tanzania irimo kunyura mu bihe bikomeye rwose, abantu bakwiye kuyisengera cyane, tugashyira amavi hasi tugasenga. Abaturage n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo gusaba demokarasi nyayo, mu gihe ubutegetsi bwa Samia Suluhu bushinga gukoresha igitugu no kugundira ubutegetsi. Rero ibi byose turabihuza n'ijambo ry'Imana nk'uko mumaze kubimenyera. Tubagezaho amakuru y'ibibera hirya no hino, ariko tukabisesenguza ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu w'Imana arebe ibiri kuba, bimukangure no kumenya aho igihe kigeze. Igihe rero kigeze ku iherezo, nta mahoro namba ari mu isi, nta hantu na hamwe wakirira muri iyi si nk'uko natangiye ndirimba, nta hantu hatagerwa n'umubisha, n'ahari hatekanye gute umubisha azahagera hasandaguze nk'uko mubibonye ku gihugu cya Tanzania. Tugiye rero kubihuza n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 24, umurongo turahera ku wa mbere tugeze ku wa 6. Haravuga ngo ibyago bizaza ku isi, dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayirimo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Amen, amen. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri ngo hari ibyago bizaza mu isi, kandi ngo ibizaba ku mutambyi, bizaba ku mugaragu, bizaba kuri shebuja, ku bantu bose. Ni ukuvuga ngo ibyago bizaza mu isi bizagera ku bantu bose. Ubwoba uyu munsi wa none bwatashye Perezida Samia Suluhu. Kubera iki? Kubera arahigwa bukware, bamufashe bamwica, imitungo yatwitswe hirya no hino. Ibi byose rero ni ukuvuga ko
nta mahoro namba ari mu isi, ntayo habe namba. Nta hantu rero hatagerwa n'umubisha, kandi bibi nta hantu na hamwe twabihungira bene data. Rero ibingibi iyo tubibonye turushaho kwitegura, turushaho kwiboneza, kurushaho kwegera Imana bya nyabyo, kandi tukamenya yuko ubwo intambara ziza zigahitana abantu, abo ngabo nyine baba bagiye, ariko ni ukwibaza ngo bagiye batunganye, bagiye bejejwe. Iherezo rya muntu iyo rigeze nta kwihana biba bigishoboka. Ni ngombwa rero ko dukwiye kubaho twitunganya, twiboneza, naho imperuka yatinda urupfu rwo ntirwatinda, kandi aho rwanyura ni hirya no hino. Ndabasabira rero kugira ngo mwitegure, uko niko nanjye nisabira, mwiboneze. Abatarakira umwami Yesu bamwakire, kuko ari hafi kuza kudutwara mu isi nshya yaduteguriye, ahatagerwa n'imibabaro, ahatagerwa n'intambara, ahatagerwa n'ibyorezo, ahantu umubisha atabasha kugera, kandi umubisha nta kindi kimugenza usibye kwica, kwiba no kurimbura. Ndabakunda rero, nagaruka kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hatambuka ijambo ry'Imana, hanyura kandi n'ibyegeranyo by'amakuru y'ibitambuka hirya no hino ku isi, tukagerageza kubihuza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda, bye bye.